Pamirsa Rahina Suci Tumpak Landep sepengerauhne nyabran wuku landep ring Rahina sanis cara. Tumpak landep sekadi penyengguha tumpak angaran tanpa utawi tampak masuk sema nampa utawi tampak masuk sema patek tur keruna landep suksemanyane tajam. Upacara ring Rahina puniki tujuanane mangda kepaica waranugraha pengelokika lana wikeka sane tajam anggen ngupe pira sejroning kahuripane. Jero mangku ketut maliarse pura campuan padang galak kesiman nyarengang krama antuk nunas utawi para ngaturang sembah bakti majeng ide Sang Yang Widiwasa. Banten Pasupati kaatur ring napi sane merupa sekadi ring sekalane wantah keris perabotan rumah tangga sane ngewantu dengan ngemargiang swadharma utawi sane melakar aji besi utawi logam nika sane kaupacarain antuk Banten Pasupati. Indik ngemargiang upacara ring Rahina Suci Tumpak Landep punika aturang ring betara Hyang Guru Pejati ring 3 sane ring tengah santukan ring tengah punika linggih ide betara Siwa Pasupati sane ring jiwa muang tengen sekesidan lan pelinggih lianan linggihang toya ring kemulan punika bija taler keruntutin antuk Banten Pasupati suksemane mangde kepeice waranugraha penglokika lan wiweka sane tajem anggen ngupe pira sejroning kahuripane usan ngaturang bakti lan nunas tirta saha bija wawu mangkin tirta punika lan Banten Pasupati talar sasat anggen ring keris utawi sane lianan merupa tiuk napi je seluirnyane rauhang taler ring motor utawi mobil tegul sasap punika antuk benang barak sane wenten ring Banten Pasupati punika. Jero mangku taler nyarengang krama ngaturang sembah bakti memuja ide Sang Yang Widiwasa sane memperbawa Sang Yang Pasupati mapinunasan mangde kepeice ketajaman ke tur presida mewiweka sane becik saha presida taler kepeice waranugraha kerahayuan muang kerahajengan tur gumanti presida angayu bagya lan mekenyam. Tim liputan Nguningayang.